Mamma hennar er uppi.
vi eso. Þetta er kommer du ihåg när det blev lite tidigt?
Bróðir.
det klimatisering och politik. Ha. Karlstad. Ha. Ja.
attacking finger bro aim. Taka strætó eftir það. Þá er ég bara komið heim til það. Fjármögnunin 1-0 fyrir Breiðablik. Já, það er 1-0 fyrir Breiðablik. Geggjað Sófus! Bitum samt. Gutti, hvað hann skýtur? Alltaf rétt vingur. Það er alveg að vinna. Veistu hvað pabbi fór?
wipe it again. Ég held það.
Bagus.
Kaffi sem skilur salt og feitur, ekkert meira. Áfram bara upp með hausinn! Já, Viktor, já! Og Róbert, nærmanum! Og fyrsta, Viktor! Já! Nærmanum Jökull! Ok, allt í lagi! Nærmanum Jökull, nærmanum, og aftur! Núna! Bara vite tillbaka, så det kan bli kul. Är det inte vita till? Ja.
Já, svo vorum við. Já, þessi. Áfram María, það er nóg eftir. Já, Róbert. Áfram nærðunum. Já, áfram það. Já. Eitari, þetta. Næs, skjóttu þessu. Nærðunum. Aftur. Fyrir boltan! Já, setta á núna, aftur, næsti! Já, Ísak! Stráka bara áfram með ykkur! Tæktan! Áfram! Eftir góður! Hei, hætti að pæla í dómarunum, farið bara að spila fótbolti, já? Já, áfram bara, áfram! Núna! Vilger! Róbert út núna! Já, áfram með ykkur, koma! Já, niður, tæktan! Magnús, geti ekki bara skotist hana út í... Hættu, Róbert! Já, koma, klári María! Nei, koma Róbert! Verður Mari! Vel gert Atli! Ofur með þig! Nærðunum aftur! Klár Viktor!
Nei, áfram bara með ykkur, strákar. Áfram tilbúin. Upp í hótt! Aftur, ekki brjóta. Aftur. Tilbúin núna. Vel gert, Atli. Já, vel gert, Jökull. Upp. Ari ofar! Núna nær honum! Aftur! Vel gert! Nærð honum! Ari upp í hornið! Aftur! Lengi lifi! Já, áfram bara! Upp! Far í hópni! Far nær honum! Upp! Kemur! Áfram!
leikina núna? Svo myndi það væri með leik. Leikjastjóri! Zeg gewoon het nummer. Dat moet ik zo even kijken. Doe eens zo. Ga maar eerst even kijken of het lukt.
er eitt af þessu sem hérna merkt áttur. Það stærra. Áttur. Já, en það var lítið. Sjötti hérna. Sjötti, fimmti sama. Ég ætla að hlaupa yfir. Hljóma þig. What's okay? Give me a camera. Oh, Ik wil eigenlijk eerst een proef, maar toen zei ja, het is wel met rozijnen. wat is het probleem? Laat me even een stukje over. We scoren after. Had die een foto?
Grimmur í boltan á þig. Taka hann, hirða hann bara.
Já. Nei! Hvað er með henni? Steppið að með opinninni. Flottur bolti. Lala! Strákar, það er miðja. Halda áfram. Ekkert svona. Ógeðast það, góð tækling á réttum tíma. Fölgur. Bolti!
Toca. Gol. Cheio, tá vendo? Bota lá. Vamos lá, Alex. Oi, 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 oi. Vai. Kom nou. Acerta, Ferrón. Vamos, paca. Láta ekki gæna í hotninu. Háka eitthvað. Oh.
fyrsti sigurinn okkar. Hann kom á heimavelli? Nei, útivelli. Bæði. Herru, hvað er? Samtala. Veitu, hvað erum við að fara að borða? Hvað erum við að borða þessa? Ég er að segja það, það var fólkið til að hýta það. Sko, þeir áttu líka að gera þetta mannarnafnum, það er að skra. Þetta var flottur leikur,
verloren. 3-1. Nee, 3-2. Brandenburg is veel beter. Dit zijn de nummer de team 1 tegen de team 2. Wil Steve 1 tegen de 1. Beste van Apple, beste Ze hebben verloren. 3-2 man. Ze waren echt veel beter. Het is toch al fout. Ze waren echt veel beter.
Er ykkur í K2 þarna? Nei. Loftur! Loftur! Þegiðu!
옆에서 서로 얘기를 하죠.
Först där kommer så fucking det här. Vad säger du?
Kom maar, tak even gauw. Achter Julian, geggjaður. Vel gert Julian Ingi. Reyma sig, boltan upp, kom að. Kontroll, kontroll, kontroll. Aron með. Svona. Rólegur. Já, kontroll á boltan. Tilbúinir. Jósef, strákar! Jósef!
Bravo! Abraham! Wie is dat? Wie is dat? Wacht even, kom Abraham! Nee, wel ja. Dan moet ik afgewisseld. Kijk, waar is de laatste? Atletico Madrid, Real Madrid 1-1. Liverpool weer verloren. Thuis. Niet normaal. Vitesse gewonnen van AZ. En Manchester United staat voor tegen City met 2-0. En daarvan. Manchester City staat voor met 2. Sydney United staat voor met 2-0. Voor tegen City. Ja. En Liverpool weer verloren van Van die United meer dan City. Hadden goed op geworden in de tweede. In de eerste worden ze niet, maar dat hadden ze gehoord. En Atletico heeft gelijk gespeeld tegen Real Madrid. Dat is Barcelona heel gunstig. En Vitesse heeft gewonnen van AZ. Oké, dat is een PSV dan. En voor Ajax dan niet. Ja, voor Ajax maakt het niet uit. AZ is geen concurrent. De enige concurrent die nog een beetje concurrent is PSV. Maar eigenlijk ook helemaal niet. Dus de Ajax er 9 punten voor. Met het doelsaldo bij 10 punten. Kom je met die bal, hè? 3 punten. Hoeveel jongens op de band hebben? Wat zeg? De spelers. Vijf heb ik dan niet. Die wordt even, kom Abraham!
Aufräumen! Dawaj Bartuś, dawaj! Graj Bartuś z tym. Dawaj Bartuś, dawaj jeszcze końcówka.
Szybko podaj, Bartek, szybko! Ja, maar ze spelen wel hetzelfde. Maar ik denk dat het in de finale wedstrijd. Mam ci ostatnie 5 minut, dawaj! Je ziet aan de spelers dat er zo hopelijk, daar spelen sneller. Zuiver, dat betekent dat je goed paast en dat er passes aankomen. Je moet gewoon wat 100% aanvallen. Ik weet het niet. Zo niet dan hopen dat ze me zo gaan aflossen. Ja, nee, als je me niet houden, dan mag ik niet. Ik vraag wat naar de bedoeling is. Ik heb geen idee. Ik heb de scheidsrechter te lang over het veld. Dus ik laat het even aanstaan. Anders moet ik hem op die spits. Dat is niet wel namelijk 6 keer. Ah nee, er gaan paaltjes genomen worden. Moet ik hem op de juiste dingen zetten? Ik vind het wel beter spelen. Ja.
get any prize now? Or? Eentje small present? Yes. Oh, sorry, leave it on. Yes. Yeah. Well, that is so good. It's yeah, 6 o'clock. So your shift is over. Okay, I'll go off and get my jacket and maybe you take it over here now. Or? Okay, thanks. Thanks so much. Did a good job. You got hell of a game. Yeah, there was a lot of all these kids were standing kind of in front of it, so the last penalty shoot. But Þá mælum við það. Strákar, stillið ykkur aðeins 5 minútur, við erum eins og restur. Þá ætlum við mynda ykkur saman. Stillið ykkur aftur á. Good. Sorry. Strákar.
Liður. Dico, buonga. Sen fyrst hérna rosa lasta hjá að vera að gera.